galeriji Centra za kulturu u Svilajncu treće večeri Sinđelićevih dana otvorena je izložba svetski priznatog fotografa i grafičkog dizajnera Pavela Surovog iz Kisača. Ova izložba predstavlja lepotu i uzvišenost žene u narodnim nošnjama različitih naroda Balkana. Dozvolite mi da se ispred Centra za kulturu Svilajnac u ime zaposlenih u Centru za kulturu svima vama zahvalim što ste večeras došli, da u nastavku Sinđelićevih dana prisustvujete otvaranju jedne sjajne izložbe fotografija autora gospodina Pavela Surovog. Planirali smo da on večeras bude prisutan, ali nažalost iz zdravstvenih razloga bio je sprečen. Tu su njegovi roditelji koji su prenijeli nama njegove pozdrave, a mi prenosimo želje da gospodin Pavel što pre ozdravi i da nam dođe dok traje ova izložba i da nas ipak naknadno poseti. Fotograf Pavel Surovi, pasionirani kolekcionar i ljubitelj narodnog stvaralaštva, stvara fotografije sa ciljem da prezentuje originalne i autentične narodne nošnje različitih naroda koji žive u Srbiji na jedan potpuno nov način. Njegovo viđenje je specifična reinterpretacija nematerijalnog kulturnog nasleđa sa naših prostora. Odevne komade i druge predmete prikazuje u sasvim novom svetlu, gde u prvom planu žena kao anđeo, kao ratnica, kao stvaralac sveta. Autor naglašava lepotu žene koja se u slovenskim narodnim nošnjama krije iza 100 slojeva podsukanja, čipki, dukata, traka, mašni, vezova, perli, kruna, oglavlja. Posebna draž je produkcijski deo izložbe. Naime, Pavel je poznat po tome da sve radi sam, osmišljava i izvodi ceo proces, kompletnu scenografiju i odevnu kombinaciju, gde mu u odevanju profesionalnih modela pomaže 81-godišnja Ana Ćusova iz Bačkog Petrovca. Pavel sam fotografiše modele i obrađuje fotografije koje su do nas stigle u vrhunskom kvalitetu. A svega ovoga ne bi bilo da nema podrške od strane lokalne samouprave, zato je sa nama tu članica opštinskog veća, doktorka Danijela Stojadinović, koja zvanično će otvoriti izložbu. Ja bih zvanično da vas pozdravim u svoje ime i u ime svih ovih ljudi u opštini koji godinama brinu o našoj kulturi, o razvoju ove naše opštine i mislim da smo opština koja prednjači u kulturnim dešavanjima, a u ovoj nedelji Sinđelićevih dana da i sa ovom izložbom upotpunimo program. Naročito bih pozdravila ove naše mlade sugrađane sa idejom da što više rade na sebi, da upoznaju prvo svoju kulturu, onda kulturu drugih naroda